limpo, kaya kasama. Maya pas sisilimpu, kaya kasamungan, Miyerkules ning kapat a Domingo ning karaniwan a panahon. Pakiabetala po king kaya kasangban lalamisa, ring makatuking intentions, para king kapasalamatan ng Lito and Lori Sapanta, Alvin Laison and family, para king kapasalamatan king Aldoning Kebaitan, Arnel Malit David, Francis Miguel, Rowena Razon Malyari, para king personal na kayadwanan ng Debbie S. Razon, Jonas K. Manarang, Edgardo and Beth Palo, Abigail Rain and Augusto Mamangon, Mark Homer Munoz, Erminia Lynette Nukum and family, Helen David, Tita Bermudez, Eleanor Ventura, Phil Janet Castro and family, Jeremy Robes, Arman and Mariat Nang, Rosana Reyes, Jimmy and Inday Santo Domingo, Patrick and Sarah Gokuinko. Tagmong kapaldanan ng Ernie Viray, Nelson Harrison, Maria Relin Harrison, Aid Acacia Estongo, Marilyn Matoro, Anunciacion, Irene Dito Mejia, Sister Marie Melissa Aquino, Reonico Salvador, Leoper Razon, Virgilio de los Santos, Victoria Aguas, Ramil Sunga, Mario Benson, Maria Regina Dizon, Rosalita B. Torres, Edel Umlas, Gloria Pandillo, Ernesto Dizon, Pat Hahos, at dinganggang kakaluguran at kamag-anak ama sakit. Para kingalananggang kapainawon ding kalado, duwada ring makatuki, Tirso M. Lecaros, king kayang 5th death anniversary, Virginia Lecaros, Antonio Lecaros, Luisito Lecaros, Benedict Dumayag, Vicenta Pacion, Andres Gueco Jr., Divina Rivera Sambili, Regina Henson, Faustino Henson, Raul Henson, Erlinda Torres, Federico Aison, Restituto Torres, Sinya Aison, Redentor Santos, Lucia Magtoto, Barbara Hsu, Ruben Ensenaida Layo, Jacqueline Meracat Sembrano, Jesus Balijo, Demetrito Aison, Martin Angeles, Maria Agnes Aison, Magdaleno Aison, Vicente Nakit, Claire Dominic David Lagman, Maria Monica Bata,
Remedios Saldana Calilong, Rita Calilong Hurtado, Rico S. Calilong, Mara Calilong, Enemino and Asuncion Umlas, Faustino Santa Maria Jr., Luciana S. Olalia, Elena Parico, Vicente and Ellen Santamco, Alex Resurrection, Alejandro and Milagros Resurrection, Magno and Francisca Hipolito, Divina Rivera Sambili, at din sa Blancaladua ken Purgatorio. King lagyuning igpa, paninganak, panimbanal na Espiritu, Amen. inginu manatili ya kaya kayungan, At kaya ang antimurin, maya pasisilim po. po, amaw, Nganakan tamo po, yung lagyong pigkalub da rin pengari kaya katamo, pipagalanda, para king kaya katang kinabukasan. Ipagmaragul tala, pasalamatan tala, e tala pikakarine. Ng kay deng anak, burida rin pengari da, kalupa daw rin aluwang pengari. Pero itangan natin ta kanya-kanyang pamilya. Atin natin ta kanya-kanyang grasya. Atin natin tangan kainan kimbalang pamilya. Dapat yung ginu, pepadala no rin pamilya tamo banluguran. Karing panahon may kasala tamo, mangyatang kapatawaran ken Diyos. Itangan po, magkumpasal ko, King Diyos, ang may payang tuto, at kaya kayo kapatad, uli may kasala kong bina, king isip, amano at dapat, at may aluwang kakulangan. Uli nita, ipanika po ko, ka Santa Mariang Kapilan Mambirhen, karing sablang anghel ang pong santo, at kaya kayo kapatad, ingi panalain niyo po, King Diyos, sa ginuta mo. in Diyos sa may payang tutu, pakaluluan ng katamo. At king pangapatawa da rin kasalanan tamo. Idala na katangan sana, kimbie alanganga. Amen. Ginoo pakalulu, Ginoo pakalolo, Kristo pakalulu, Kristo pakalolo, Ginoo pakalulu. Ginoo pakalolo. Manalangin tamo po. Ganakan tala, di kaya katang intensyon, isipan tala po rin buritang panalangin. O paming mayupaya, bustan mong akamtan miya ingke kang kapatawaran, kapamlatanim maniga po mong Santa Agata, amay nakit tula ke ka kapamlatanin kayang
kalinisan a puso, at intetagan mi bata, king kamatayan, bangking maya pabalita. Iti aduan mi kapamlatan ng ginuming Kristo ng anak mo, mabibiye magari kambemo ning banal na espiritu, metong mo kimpangan Diyos, manggaman king alanganga. Amen. Ing liturhiya ning amano. Pamamasang iba't king sulat karing Hebreyo. King pamakilaban nyo king kasalanan, hanggang ngeni eyo pa kailanganan ing mibubu ing kekondaya. Akalingwan nyo wari itang amanong babye si kananalub, ayapse na ning Diyos ke kayo bilang anak na. Anak ko, emo gagawang alang ulaga, nung warit ing ginu itutulid na ing kamalyan mo. E kapay siralub nung sasabyanan ako. Uling ing ginu didisiplinahan na laring sablang kaluguran na at babarugan na la ring sablang kikilalanan ng anak na. Nanumaning kasakitan at daralanan nyo, ibilang yung ating pamamarusa na ning metong atata. Uling din kong kasakitan, pakilala ning ituturing na kung tunay ng anak ning Diyos. Ating waring anak nabitasang perusan ng kayang tata. Ning daralana ng kasakitan ketang oras sa ita, watutong maplas at pibuburyan. Dapot kalabas na, ring miras nan king antikanitang kasakitan, miririnan lang kapayapan at mikakalisyon la. Inya itasyo laring gamat yung mga lambot at pasiknangan nyo laring tudyong mga ina. Isulong yo ingke kayong paglakad karing gasgas amatulid, bangis yung mepile eya mabalda, nune lakwas siyang kumayap. Magparati kong makiyutos mayap karing sablang tao, at magkapilit kong mibye banal, uling nung alang kabanalan eye akit ing ginung. Ingatan nyo king ing ninuman eye paying gulot king lugod na ning Diyos. Ingatan nyong ing ninuman kaya kayo eya maging kalupa na ning tanama na makalason at tutubo at makasakit ka rin sablang darasnan na. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Charles. Alanganga ing lugod ning Ginoo karetang makitakot kaya. Alanangga, ilugod ning Ginoo, karetang makitakot kaya. Purian me ing Ginoo o kaladwa ko, mabilog kong pangataw, purian me ing lagyo ng banal. O kaladwa ko ing Ginoo ke kayang purian, sablang keya ke ka pepanabang emosana kakalingwan. Alanangga, ilugod ning Ginoo, karetang makitakot kaya. Nung makanano lasang lulunusan ning tataring anak na, makanyan nalana mang lulunusan ning Ginoo, rimiya. Balo na nung no karin tamo ibat, balo na alikabukyang kekatamong ibatan. Alanangga, ilugod ning Ginoo, karetang makitakot kaya. Dapot in lugod ning Ginoo karing malugod ang makitakot kaya, manatili ang gaking alangangga. In kayang lugod mamabot karing anak daring anak da, iti mapalyari karetang tutupad king kayang kasunduan at mangalingwan karing kayang kautusan. Alanangga, ilugod ning Ginoo, karetang makitakot kaya. Parangalantaya po'y mayap abalita.
Igpaning ginutang Yesu Kristo, aslagana lasa, din kayang kayong kaisipan, banabaloy degulan, ning kapanayan akayang kayaos. Ingino manatili kay kayungan. At kaya ang timurin, Pamamasa king may pabalita agpangkang San Marcos. ligaya kaya ka o Ginoo. King panahon na ita, Jesus minuliya king sarili ng balen. Kaya beno rin kaya ng alagad. Karas ning aldo ning sabat, migmulayang tinuro king sinagoga. May nga pamulalala rin dakalataong may karamdam kaya. Arang sinabi, nuka rin ang anibat yan. Nanong kabis na ning mi pagkalub kaya. Makapagmulala yung daraptana. Wari, alwagi ay tatang na. Ati Maria, ating kapatid na Santiago, Jose, Judas, at Simon. Ating kapatid ang babay, kaya talawari kaya biyabe keti. Tala at ela meniwala kayo. Inyang Jesus nga nakarela, ing propeta, mi parangalan niya, king sablang tao, subali mo kikayang balen, king kayang kamag-anak, at karing kayang katubali. Eya may karapat na numang mala karid. Num niya, timpak no, renggamat na, karing mapilan na masakit, at kinayap la. Tutunang pigmulalan Jesus, ing karelang kayalan kasalpantayanan kaya. Ing may pabalita ni kaya katang kaligtasan. Kapuriang kaya ka o Kristo. Kilag yun ni pampuning anak, punimban ng Espiritu. Amen. Hanap buhay. Kimpong Amerika, king abroad, may nasa ding aliwang matuwadang pilido, makalagyo lang yung kabiyaya ng pengari daw. Itang karelang hanap buhay. Then akong example ne. Ditang kilalata ng artista po, singer. At timoy Anita Baker. Kaya Baker kanita itatang na ne. Bala mo, Anita Baker. Ano kapapangan ng Baker? Panadero. Anita Panadero. Laman nita pilito. Kasing kabiyayaan ng tatang na. O ini, Harry Potter. Nino rin Potter? Datang gagawang pasu. Datang taga San Matias. Ne. Kunyari mo, Harry, magpapasu. Laman. Kasi ang kabiyayaan ng tata na. Kunyari mo, Tom Sawyer. Ne? Maglagari. Magagari ang dutong. Mamutot yan dutong. Itata na. Ito, mamamutot dutong. O, itong pangartista. Jody Fisher. O, itatang na. May nasa. Manasan niya. Malam mo, Jody, manasan. Atin pa po, sikat siyang artista ni action star. Will Smith. Muna sabihin ng Smith, deta pong magpande. Panday. Nangyari mo, Will Panday. Yan po ito. Diba, tatim pa po, itang peka presidente tina po ning Apple. Ngayon yung labyo na Tim Cook. Kaya po kanita magluto niya po, kusinera, kusinero. Magluto yan po. Kaya ba't po, kanita siguro kilala yung retang sikat na singer, ni kapatad, Karen, ang po Richard, Carpintero. Carpintero la rin, tatang na siguro. May nasa kanita, para kilala dala, ring karelang pamilya, at yung karelang kabiyayan. At ila pangausan na Schumacher.
gagawa ng sapatos, and so on. Kapatid, Jesus kaya, anak yang kalpintero. E naman po pikarin ini. Kita mo dapat pag maragulta mo, yung kabiyaya ng tatatam. Bakit? May kapangan tamo. May yari tamo. May sikan tamo. Uli ning kabiyayan da rin pengari tamo. Jesus was identified as the carpenter's son. Na ano mong marok na nito? Pero ede peniwalan, uling anak yung kalpintero. Jesus portrayed as carpenter's son, the Greek word of son of a builder, son of a craftsman. He himself was known to be the carpenter. Jesus mismo, Jesus sa karpintero. Both Jesus and Joseph thus are connected in their craft. Nung mipasyal na ko po kita King Clark, King Chapel 2, ausanda, etane po ausan Chapel 2 ngayon. Pang Amerikano niya mo po ito, pang military. Chapel 1, Chapel 2. Ingaws tamo po kitang chapel ngayon ka rin, St. Joseph the Worker Chapel. Pero nung awin mo po, kumpleto yung St. Joseph the Worker, nung ala yung anak na. Nung pansinan niya po itang imahin ka rin, San Jose, bilang kalpintero, maglagari. Pero, kaya kahirap na, Jesus, abening magobra. Kabalalagriyan ng San Jose tandutong, Jesus tatal nanay tandutong lalagarian ng tatana. Ano po kasanting ita po talawin may mas malapit, kaya talalam lawin may tang pupututan ng dutong, bala mo kurusya naman po. Pero yung masanting kanidi kabang magobray tatana, lalo ning anak ng Jesus. At Jesus kabang magobray tatang na, lalawin maranay tatana. Ngini po ating usong grupo king Amerika, ingaws the FIRE, F-I-R-E, movement siya po ini. Wala ito, susubaybayan kayo, babasan ko rin kanilang articles. Ang pumakramdam ko po kanilang podcast. Itang FIRE, kaya po ita acronym. Yung po sabihin, F-I, Financial Independence. Itang R-E, Retire Early. Bala mo yung gagawan da rin kabang magobra, panyamalad ng magobra, panyamalad ng tumipon, panyamalad ng makatipid, panyamalad ng maka-invest, baka nita makapag-retire lang maranon. Yan mo, kayo pag-root ka, 45 la pa, mag-retire na. O kaya 40 la pa, mag-retire na lang. Mantala, kung danitang obrada. Kasi financial independence sana, hanggang yung nakamag-obra, at tinakang passive income, tinakang investments, nakamag-obra. Dali po, nakasakit tukyan ini. Ulindakal ka rin tutuki kanini, ang pansinan da, magbalik at magbalik lamo ring makipag-obra o mag-obra. Pantunanan ng kaladuan ng tao, yung maging niyang productive. Makapag-obra pa rin at makasaw. Papalyarin nga na nakalupa ng makipag-obra dating empleyado, pero itang kasuyuan, obra, tuloy-tuloy. O tayo po subukan. Magbakasyon ka alumbulan. Kira-kira ka kayong beach ng Boracay. O kaya pula-pulay ka kaya taking masanting alugan na ng Baguio. Kaya mamasyal ka kayong Hong Kong, bisa ka. Luwawe ka rin, sumawa ka rin magpasyal. Sumawa ka rin magbakasyon. Sumawa ka nga lang gagawa. Bakit? Pantunanin kaya katampi lubluban. Kaya tangkaladua, mag-obra tamot, bisa tatali. Hanggang masikan tamo. Your work serves as your contribution and participation in making this world a better place and for everyone. Eta po dapat marine kikikatang pamagobra. Eta dapat marine kikikatang pipapagalan. Mabigat ang buhay. Totoo naman. Nangkati sasabing, Pader, mabigat ang buhay. Mabayad po yung biye, Pader. Totoo naman. Lawen-lawen mo la rin tao, niya pala mabayat yung biya karela, uling magobrala. Mabayat yung biya, Pader. Niya pala, niya mabayat yung biya. Pupusana no rin anak na, susustentuan no rin pengari na. Mabayat yung biya, kasi kaya lang mamasa, isasawp yung pamilya.
Nakaman dapat marine kanita nung mabayat imbiya, ulingi ka magobra. Mas mangarugan ko, medyo mas malungkot ko. Po tati sasabing, Pader, magaan lang ang buhay. Pader, mayan mo imbiya ko. Ngayon pala, tangalawe-lawe, kaya niya pala mayan niya imbiya na, pabayat siya kareng aliwa. Makasustento ya kang bapa ng atsu abroad. Papasaw pa kareng koya ng magobra. Mangya jampera kareng kapatid ng magobra. Nya pala mayan, uling magpabayat siya kareng aliwa. Kapatid, nasabaling mabayat yung biyata mo. Uling itamo, gabgawan tamo, yung agyu tamo. Mapalyaring magobra, ta kareng pipagobran ken, kay mumbale, yung obra ken bale, dakal. Yung obra ta ken pisamban, dakal. Dapat pikarine. In Diyos, tiro na katang magobra kareng gamatam. In paniwalan, in kaya katang panibatan, in kaya katang karangalan. It's better he might be a burden to others. Kanya wari, kareng Spanish, kareng Kastila, ingaws da, trabaho. Kaya, obra, maestra, obra. O kaya kareng Amerikano, career, profession, job. Nga, dane po. Pero kareng Pilipino, kasanting aus da keng obra o trabaho. Trabaho, kaya po ita, Spanish eh. Bali po na yung aus tamong Pilipino, keng obra. Hanap, pera, hanap, buhay. Anyanin kayo, burido rin Pilipino rin Amerikano magpag-obra. Kaya magpag-obra keng pera. Itang agad ng alas 5, mawala na la. O kaya itang sinobrang bagya, mag-complain la. Ali, hanap buhay. Kenda ka kiting kabiyayan da. Impamakiabeda, kembye. Pinoy's term for work is hanap buhay. Hindi hanap pera. There are times as you please everyone, you forget that you are called to be. Yung obra mo. Work is not a punishment. Yan tamino ng panahon, yada ng poyeba. Ano kaswelo, at sula kayong paraiso. Lamagobra. Mi kasalala. Naning maging parusa da? From now on, you'll be working and sweat with your own bro. Mi pawas kayo, magobra kayo. O iting kaparusan, kang Adan at Eva. Uling sinunod kitang panabili ng Diyos igpa. Dapat, yan tami bayching anak ng Diyos igpa, may bura, kasalanan ng Adan at Eva. Na paruseng pamagobra. Ngunit panibatanan ng grasya. Jesus in the New Testament was born to be a son of a worker, Joseph the worker. Our work is not punishment. Tandaan ng tapo yung obra, parusa. Our work is our source of salvation. Yung obra tamo yung panibatan ng kaligtasan. Yung obra tamo yung panibasan ni kaya katamong bendisyon. Our work is a source of blessing. Len mo man po, yung obra, parusa. Panibatan ng kaligtasan. Len nyo po rin anak yun. Nung ako po may obra, palagay mo, miligtas na kayong danop. O nung ka may obra, palagay mo, miligtas na kayong kamangmangano, may kapag-aral. Nung ka may obra, palagay mo, miligtas na kayong karelang kinabukasan, kareng masakit. Ulinin kaya katang obra, magdalang kaligtasan. We are saved from hunger, from ignorance, from disease, from nakedness, from homelessness, because someone works. Yung pong Florida, po ang muli ko Florida, yung harap ng Pisamban mi, atin lang imahin na ng Holy Family. Anak ko po kaburi kitang imahin mi kita kim Florida, kaya po harap na ng Pisamban, imahin na po ng Holy Family. Kaya po itang mga Diyay Maria, o kaya San Jose, at inyang tukod, kapat makalawe abanwa, kaya pati Jesus makalawe abanwa mga ding makanyan. Aliyaman po mga nititang imis na nitang Holy Family, kaya takaya kami. Nung mamasyal ko po Florida, nga man ako, kaya taking San Jose Kabalenan. At wala kasi rin parokyang San Jose ka rin eh. Itang San Jose malapit ba sa airbase, yung mas matong San Jose ita. Diba linipat, depo ka no kayong Kabalenan ngayon eh. Nilagyo na naman ita, San Jose talaga pag-obra eh. Kaya kaming parokya.
Bali po, itang imahin ka rin. I Maria, eman po mga di, manyul siya. Manyul siyang malan. Siguro itang may gisi ng malan mo Jose, kaya Jesus. Kaya ba't Jose, eman mga di, eman makasiklod, eman magdalang tukod. Maglagari ya. Akit mo rin kayang itsura, ne kapagal, ka ba, denggaman na, ne pangaragulawiyat. Kaya ba't Jesus, bilang anak ng Diyos, eman po makatas mga di makanyan. Susopa ni tatang na dadala ni tandutong. Ang tinamo po, siguro po, tantumaya, itandutong ay tayang pusana na naman para kikatang kaligtasan. Kapatid, ituruyo po rin anak yung magobra. Di nga po yung papagobra nyo la po. E yun la po sa sanang Manalbe TV. O mamyalong mo ka rin cellphone kabang ikayo, ikaw manuas pinggan, ikaw maglinis. Isana yun la po, pag maragulda makapag-obra la. Na ila mo mamasa ka rin aliwa, o mamasa kang tataraw kang mada, datang panahon, nabiyasal sanang masa, king sariling pipagalanda. O ito, ing panibatan ng kikatang karangalan. This is the source of our identity, and our source of identity. Yung austa po kanyan, hanap buhay. Yung kikatang pagkabiye. E po parusa, doon e magrasya. Kilagyo ni Pampo ng anak, paning banal Espiritu. Amen. Kapatad, aduan tangin ni kingig pa, kapamilatan ni Jesucristo ang kikatang ginu, at talapangabos, aliwa mo isa ditang kayaduanan, nune ing pamangailangan daring sabla, nga tapong makibat, ginu, maniwala kesa na king ika, ing Kristong tagapagligtas. Ginoo, maniwala kay sana, kingi kay Kristong talapang ligtas. Para ka rin sablang Kristiyano, at para ka rin painggulot, at misasakwil king ginutangin sa Kristo, manalangin taking Ginoo. Ginoo, maniwala ka sa ika, ing Kristong tagapagligtas. Para ka rin mamugit king gobyerno, matyagala sa at may bata, king daralanan ng kasakitan at kapagsubukan, barang akamtan at dasan ing masanti nga panahon, at kaunlaran ding karelang sasakupan, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, maniwala kesa na king ika, ing Kristong tagapagligtas. Para ka rin kapatatang ala ng eniketi, at para ka rin sasalpantayang memo na keti kinyato. Akam tanda sana ing kapayapan, at si Diyan ng Jesus karela, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, maniwala kesa na king ika, ing Kristong tagapagligtas. Para kay katamo at din sablang ating kayadwanan, mitmong kapanaligan, malunos siya ang Diyos at agad ng ipagkaloob, ing sablatang pamangailangan, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, Ngini po, at wanta mo'y sarilitang kapagnasan. magpaming mayupaya, pakiramdaman mo ing panalangin mi, at pakibatan mo ing kayadwanan mi, kapamlatan ng Kristong ginumi. Amen. Liturhiyang ng Eukaristiya. Panay sentro.
Manalangin kayo kapatad, bandeting kay katang daon, matanggap larapan ng Diyos, sigpang mayupayan to. Tanggapan sana ng Ginoo, itindang karinggamat mo. King ikapuri at ikaligaya ng kayang lagyo, king kakatam ka sa plala at ni mabilog ng Santa Iglesia. Hoy paming miglalang katula mo sa nareting ayin daralami, king kaya kang altar, gawan mo sa ng sakramento ni kaya kaming kaligtasan, pigtagumpen ng Santa Agata, kaya kang martir at birhen, itiadon mi kapamlata ng Kristong Gidumi. Amen. Ing Ginoo manatili kaya kayo nga, At kaya ka mo rin. yat nayo ring puso, Makayat na no king Ginoo, pasalamatan tayo in Diyos sa ginuta. iti karapat dapat at matulid. Tunepin karapat dapat at matulid ing pasalamatan dakang parati, at numan ka rin o igpa, Diyos nga langangat lubos mayupaya, kapamlatan ng Kristong Ginumi. King dalisya lugod pagmasusyan miya, king kayang kamatayan, king matibe kasalpantayanan, papasyag miya impamanyubli ng mebye, king ganap ng kagana, kapanaligan, payagan min mo sana impanyatang ng mitmong kaligayan. Ulinita, kambeda ring sa Blancoro, ring angel karin banwa, daralit min kaya kang ligaya, lain makyabe, king alang tuk ng dang pamamiya kapurian kaya ka, at ngamingan kakanta. Tunay kapin banaloik pa, ikang panibatan sa blang kabanalan, ulinita pagparalampumi, pabanalan mo sa nareting ayin king espiritu mo, ban para kay kami malyalang katawan, daya, ng Ginoong Jesucristo. Baya mi daon kusang lupking pamaylasan at kamatayan, king waning tinapit pasalamat sa keka, pirasunet, binyan ka rin kayan disipulos, nga na, tanggapan niya iti ikongan at kananya, iting kanaong katawan na may daon para kay kayo nga. Makanyan mo naman kay ba't apunan, kingwaning kalis, pasibayin pasalamat kay ka, binyaning kalis ka rin kayan disipulos nga na, tanggapan niya iti ikongan minumko kaniti, iting kalis nga na akong daya, ning daya, ning bayo talanganggang tipa na mibubu para kay kayo, at para ka rin sa blang tao ban kanita, mi patawaran la rin kasalanan, dapta niyo ite, bilang kapigaganahan ka na ako. Pasyag tayo po, misteryo ni kasalpantayan. Kristo meteya, Kristo mebiya, Kristo mabiya at datang niya pa. Inyang ni gaganakan miyo ikpa, kamatayan pa manyubli ng mebye ng anak mo, daraon mekeka, tinapin na nimbye, kalis na ning kaligtasan, lain ming pasalamatan keka, pepalyarian mo kaming matampang talakad arapan mo, sumuyo keka, mapakumabaming pagamuwa mo, hingi kaming sanang misulusulo king kataon at daya ng Kristo, tipuna na kami ting metong ning banal espiritu. Ganakan me o ikpaing Santa Iglesia mong makalaganap king meto yato, ban mi ganap king lugod, kambe ng Francisco kay kami Santo Papa, Florentino kay kaming Arsobispo, ding sa blang pari at hanggang malugod na susuyo, para king kaya ka Santa Iglesia. Ganakan mula naman din kapatid mi pepainawan at maninayang subling mi, ading sablang miyango abye. Tanggapan mo sana, king maligaya mong arapan, pakaluluan mo kengan. Gawan mo kengan karapat dapat magkamit kimbye alanganga, ban kaya ng Maria, Birhen Indunin Diyos.
San Jose, king esposo, ding sablang apostol, San Agata, ading sablang santo at martir, tidupat kilmal mong kaburian, king kaya kabanin panahon, purian dakat paligayan, kapamlataan ng Kristong kaya kanganak. King kapamlataan ng Kristo, kambenat kaya, igpang mayupayang tuto kagom ning banal espiritu, pupurian dakat parangalan, manggaman, kingalanganga. Amen. Maustak yung Diyosig pa, yung panalangin, tiro ng Jesus kaya katangan. Ipamit at yumanwa ni sambam yaing lagyo mo. Tatanging kayarian mo ni pamintuan ilog mo ket isulit ang tiba no mi pamintuan ilog mo ing kakanan mi king Aldo ibiyem ke kami king Aldo ngini ampun ipatawad mo ke kami king salami ke ka anting pamamatawad mi karing mi kasalaki kami mga emuke paisawol king tukso ne ikabusking maro. Ikabos mo kami o ginuki sa blang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon mi. Maging kasaupan ni kaya kang pakalulu, para tiyim kabos king kasalanan, miligtas king sablang kaligaligan, kabang manenaya kami, kambening maligayang kapanaligan, king panyatang na Kristong kaya kaming talapangabo. Uling kaya kan kay Rian, kayo pa yan, at iligaya manggaman kay ngalanangga. O ginuming Kristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan babiya ko kaya kayo. Kaya mo sa babaligdan ning kaya kaming kasalanan, no nailawan mo ing kasalpantayanan ing kaya kasanta iglesia, at pamayapan mo yung pong bilugan ng pangking kaburian mo, ikang mabibiyan magari, manggaman, kingalanganga. Amen. Ing kapayapanan ning Ginoo manatili sana kaya kayo nga. At kaya ka antimurin. Pasyagtapo, mikakametong tamo king kapayapan. Kapayapan po kayo nga. Kordero ng Diyos, sa milalako ang kasalanan ng yato, pakalulon mo kami. Kordero ng Diyos, sa milalako ang kasalanan ng yato, pakalulon mo kami. Kordero ng Diyos, sa milalako ang kasalanan ng yato, ibihan mo kaya kaming kapayapan. Nyoing kordero ni Diyos, ni Jesus sa milalako, king kasalanan na ning yato, nuwal na ring mayawos, king apuna na ning kordero. Ginoo, kumatampang tanggap kaya ka. Dapat yag kasmeng amano mo. Kumayap na ako. Sana Kristo. Sana Kristo.
Manalangin tamo. O malugod ming igpa, pasik na ngano kami, kapamlatan ining saup king kaya kaming kaligtasan. Kapamlatan iting Eukaristiya, babiyam kaya kaming manatiling panyulong king kaya kaming kasalpantayanan. King mabilog ayato, itiyadon mi kapamlatan ng Kristong ginumi. Amen. Kaya rin na po ning misa, atin tamong pong PPC meeting. Subukan tayo pong binyagan bagya, at kaya katamong bayong konbento, kaya tatang sala, lawentam, kasyatam. Pero karinta pa mag-meeting siguro. Kaya nga advance ko niyang i-announce, itang February 11, Fiesta ng Lourdes, Fiesta Deca. Kalupa ng giyawa tamo keniking radar, Fiesta ni Santo Niño. Gawan tayo misa taka rin, alas 6 na po. So, itong this February 11, 6 o'clock p.m., karinta mo po magmisa, Fiesta ng Lourdes, king Deca. Bendisyonan na kayo po, yung ginuma na tilya kaya kayo nga. At kaya kaante mo rin. At bendisyonan ako ng Diyos, kaya kayong pamilya, kilagyo ng igpampo ng anak, panimbalan ng Espiritu. Amen. Kaya katang misa, midaone, umetamo, pagmaraguling, kaya katang pipapagalan, kaya katang kabiyayan. King misa, midaone, umetamo king kapayapan. Salamat, King Diyos. Sacrament, most holy, O sacrament divine. All praise and all thanksgiving be every moment.